Kaseng HYC hakajingalam Presiden bat General Secretary haringkat kiwe kinongkit kam kasi EC kilalet chadalhi baneshimenta haka program jongka KAS kabala penlong hajantar mantar New Delhi kum shibenta ban penpau shaka sorkar India baka de ban itu no kloy yakaktin kasi hapok ka karnet ka bapra kariti sanshar kari India. Kita mengenai lagam ya isu. Hello, Usman. Kasih author society kabalala ban penlong ya kani ka program ka bakit jingmut bat ka badon jingmut hadu kata-kata. Ladon ki bakaran jamdau ki boong balada ya teli ukun nyo trep ka perthei kalawai. Reha kane ka sngi ka jai penreh nyo trep ka thau history baha ka jingya teli ukun nyo trep nyin pedrong ya ka ten kasi ha ka chedul ngam dan sho kano ka jing artatin habakum kane ka sngi ka bamta menta laka sorkar India kasngap nekam sengap la undaranda Modi upediang nekam pediang laka home ministry ka pediang ne pediang ka khubor ka basai ka belat phai sa ka bri ne otrep kalong baka jat padero ka jongi ka ya teli ka wai kata ka dei ka badan kam tom bat lata kata kam dei ka jingjap kanopat ka dei ka jingjap bat habangi ya teli ngam artatin EUM baka wai ka sngi ka ktin nong mai nong pa ka jongi ka tin khasi ka jongi kan rung bek sak hak kenet ba fra ba de hangta bakari bat ka jai mre ka jongi kan em kan jeng rasong bat karang ba joan nyai khublei ya baro an ru phongot ki MLA ki bolalaj hak assembly ki bala hak assembly jong katu ka darbar thaan ki bolalaj kibala rai rangba ban pas ya ka resolution kabala pene dau bat kabala pene ngiu ya kari bat ka jet mru ka jongi hakasen ka bankong ngalap bokwasi jongi unterwa daladi banwan yasno hakano kano karali mensuang ihap penpena mensuang ihap an khot harai menta nganon kwa banjir kerteng hanrai kibobun kibamar sentip baka KS kanwan po dali daladi kelatrang kajai penderu ke jongi keladon hok banyo penderung ya ketin kasih ya kena ke bapra bangingechan bakari India kan respect kari India kan buram ya kata kentang ya wai ngasyakwa ban mau ya kari India tangkum ni nalai teli kiktin kibelarung hak kernit ke bapra nadong sethi lami ngi kaktin asam kebelayok nadu besnang kaktin Manipuri karung naoblay kirangba Manipur kiwan bansya tangan hang teipo Indiang git kisong jil khat san singi ko sarkar India pikwa bayaka second edition jongkata kan repeat hakajat nru kasi kabar kaktin bodo karung hak kendit ke bapra nakadau jong kiseng leno hato pikwa bakani kejing kelut kejong pi kan peni ibiang ya kiseng leno ni hijit ban buram ya ke assembly kabada kelendi kapas da ke resolution kata kadai karai kejong pi kejait beru kejongi kelalong ke balakhre banjit ya kitu ke arteli kelenti kaktin kublai sibun si ajar ngo